Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District menta kasing ka arpu artrek ulaber arajar arpulai kilay lomlang bikilat patay kubor ban pensngaw siya ka sarkar ha kabayade bagi jingdan kam jo kathan Southwest Khasi Hills District kaseng kala pensngaw ba ka Southwest Khasi Hills District kala dawana du usnam arajar khatsan magade bandan kaway ka CNRD block hakithan dolun lani wa kaji hendrai hadu menta kaklam urlong kaseng kalay thuru baki seng bhalang bapher kilay yai dawa na kapor na kasorkar bakan kentiu kardanno ya kamau sanram CNRD block syaga civil subdivision hendai ya kaniru adu menta mene ka klempat urlong kumta kaseng kalapen kan mawiang sasisian bat kerpat ya kasorkar bat kumjuru ya kinong mikmat magide ben shimkya ya kini kimat jing dawa jong kaseng Teruskan yang kasorkar bedai ka jenong kam jong ka thai sabla sel ya kawai ka community and rural development block te hajing sha kani ka jing dawa community and rural development block apo sabla sel shek kam dai shu barang thamai na ba nadu snam arjar khatsan terter ya dawa la kum no ba kan don kawai ka CNRD block apo dolun ne jong ka apo jong ka thai wa ka ji te ya kani banta hajing sha la pan so na ka hakani ka tem gobal dap jong sarkar Hakabang ya kendu you minister in charge of CNRD block hagitu gipor CNRD department no tu gipor hakabang long ba dai ban town lo sakoi ke block hapo wa kaji ba undolon nimbar ngam se thu epi wei jing sha ka long ba keni ka than ka dan dai ka wei ka than ka ba sa din ha po sa ba sel sek ki ba bun ki snong ka long ba ki don not hadu lai pho hadu no pho kilometer na po makrwat ti haba kini pa ba na kiti ki than kilay don kam sa ki block kata sa po ranikor lan makorat kolong ba sa po makorat ki haban song kali hadu hadu lai kanta bat tam ya kataru bat sarun koru ki haban ya da kajat haka jingjinga haka bakasimpor habudu kumba lai kanta e bikin poi te kata ka dei ka banta ka bana kaleng jongi ki su sa plus shek ni kwa ban kamau biang ni kwa ban kran biang sokara ji sha gam dei ka mat ka batang pemai re kadai kamat kepala sateng labun senen barakaju oporu ni setanat pat bani i ba kinomi kamat napo sadwa sel menen kilakran nabade bekani kamat ban ong marmara ka blok tengi kenturu eki gumbang ju kentu no kapor ni kentu eki ba kidai benda simkhya bade bekani benta bat kunjuru kuma kidai patna po government ba kidai ban push ya ka sarkar ba kadai ban snan udut ya kata berkunjung update upgrade yang ni ka masram si api block syaka civil subdivision te nakalang jungi jing sya ngala persang benbu appointment ni bor sarkar la kalong minister bachin minister tartar mereka nonton session re wala kataru kolong ba ngikmi nakalang jungi ha kini ki singi ki mlai banwan dan ki singi tayo banwan ngin persang mereka kendu bor sarkar bat om tang kataru bat lada ka por ganawa lada don kam ni habane kenduk lang kam tam kin alam snong kam tam po ke to ki than wa ka ji dolon bat kum ju ru akini ki than mo sanrami prokoi bade ko jing thau jo sarkar ki sibu blok ka po jong ka jalana ha po jong ka ri khasi jantia ka ta ngam don e gon object rai tang koi golong ba ni ba ka sarkar da kamon kan don ni kata ka pasti la ne kata ka jingla banle kata tengi kmi inti ba kumba ka sarkar hakini ki snam kamta masuk election ba kila thau kila kredit CNRD block kalong ba lani civil subdivision kalong ba ni kmi inti ba mantaru kin phai khmatlam sapo mosanram ban upgrade sak ya ka CNRD block saka civil subdivision ba kin phai lam saki pai ba ki jeno kam je pai ba ka than dolon ba kaji ba kinio ban thau no ya ta ka block lani ban krit ta ka block hapo jing tu gidong thai kran te nakaleng jungi hasoban min sim kinu lu senjam ni hapan persang man kedu iso ki bosokar bat gaju upor pat ngin hapan persang ban lumlang kantam bikin alam snong bangin punya thir janai banya le sei bangin kam penjur ka jing dawa jungi ya ka CNRD block bat kunju ka civil subdivision hapo masran na kam ta ka jing mentoy jing pai ba hapo jing tu idong thai berbuai ka jing dawa jungi bat ka jing
lakren na kaliang juki nong nikmat baru adliang barna mangkurat barna ragikor ba ngatrai ka surkar MDA ngatrai kan sutulan ya kani gajing ya jing pa tingi kerman hi ba ya kani gajing dawan aliang sen bakin aino ya ka blok kan ti area kenang bagi ke ba kin yai kamsuk ka bayadai tikam jam Iru ya ka wipat ka jelit rekam kata po Muslim sin art di blok ke bahap pun jelit rekam juga di South West di habang ipang tu po Muslim pajba nak tu ka nakadong ka thanh Muslim du snam art kuwe art tam kising balang ke bukan tu bro iki circle jongi juga ke isu nadu ka South Super Circle kalau ba border circle bat ka balat border area circle FPGGP bat kiwe kising balang kile dawai ka sarkar ban aino leban ketiu kerdam no ya ka Muslim syaka civil subdivision nomor ka Muslim kede ka we na ki ka Muslim sin ar di blok kede ka we na ki blok ka bala Islam nomor nadu Islam khat khnai spa ndu pu ar wat ka jela jumi ru kam pat yo na ka jong ka jela ketika blok apu Muslim pula dan ka jong ka blok ti kumbang i ba kalong hadu menta ketika Muslim sin ar di blok ladan kumba sispa ndu pu tam kisnam bat dadangi ken ya ka jingjingai na ka Muslim sa Shillong ka poi ki sampo 100 kilometer ndai lagi perkat na lagi paipat saki kinong song jongi naka dong ka thanh Muslim itu kidong ki basarum kidong ki basaborda hak bede ki jingdon kam kalau long ka bajingai iki lada iki kam ki jam pendap nomor hawan hadu sa Shillong te kumta hak ki snam ki baladap ni i ba kata ka jingdawa ju ki kunhun seng balang kamtam ki circle jongi ki balai tri sitom kila dawai ka sarkar ban pun urlong no ban ai no ban ketiu kerdam no ya ka Muslim sin ar di blok sya ka civil subdivision hadu menta kam simpat lo urlong kumta na kaling jungi ka isu South West ni kerpat ya ka sarkar kumjuru ya kinong mikmat ki badai na po ka Muslim constituency bakin simkia bakin kentu bakin nyekren ni ka sarkar na kapenta ban kentiu kerdam no ya kaneka Muslim sin ar di blok syaka civil subdivision